murakoze. Umwirondoro wa nyakwigendera twanze kwandika ibintu byinshi kuko yari umubyeyi ufite ibigwi byinshi. Imusasa itariki 1 z'ukwezi kwa 11 2025. Umwirondoro wa nyakwigendera: amazina yitwa Julia Nyamutwakazi. Amavuko ye: nyakwigendera yavukiye Igihande kuri Gatobwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo umwaka w'igihumbi 1928. Ababyeyi be: ise yitwaga Kabika wo mu muryango w'Abahayashunga mu nzu y'abarara. Nyina yitwaga Nyankundwa wo mu muryango w'Abasinzira mu nzu y'Abayira. Kubaka: nyakwigendera yashakanye na Didasi Rugabura wo mu muryango w'Abashonga. Ubuzima bwa gikristo cyangwa se imyemerere yiwe: nyakwigendera yabatijwe mu mazi menshi mu mwaka w'igihumbi 1972. Abatirizwa mu Bijombo mu itorero rya Wikembe Sepak muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imirimo ya gikristo: nyakwigendera yakoreye Imana imirimo myinshi itandukanye. Harimo kuyobora itsinda ry'abamama bita Weweke. Abamama barabazi cyane nko muri KDP na KDC. Yarangwaga no gutanga igice cya 10 babivuze ndinda tubisubiramo. Yasuraga abantu cyane cyane mu bo yarayoboye naho yaratuye n'abaturanyi biwe bose. Harimo abarwayi, ababyeyi babyaye cyangwa se n'abandi bose bagize ibyago nk'ibi ngibi byatuguyeho. Ubuzima busanzwe: nyakwigendera yari umuhinzi akaba n'umworozi ndetse wabigize n'umwuga ko yarahingaga cyane. Abantu yabyaye rero bamukomokaho muri make: yabyaye abana 8, harimo abahungu 4 n'abakobwa 4, ariko kubw'ibibazo 3 bitabye Imana, hasigaye 5. Nyakwigendera asize abuzukuru 47, asize abuzukuruza 101, afite ubuvivi 14. Mube nkaba sanabatekereje gato dukomeze. Uburyo nyakwigendera yatunguwe n'indwara: nyakwigendera yafashwe na ruvutura isanzwe, tumujana mu bitaro, abaganga baragerageza bakora uko bashoboye ariko ntibyakunze kuko deja byari bimaze kugera kure arwaye. Habaye kuwa 2 w'icyumweru iki turimo itariki 28 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2025 saa 9 z'amanywa nibwo nyakwigendera yadusize.
kubera ibyo byose tukaba tumwifurije iruhuko ridashira. Reka mbasabe mu byubahiro byanyu muhaguruke twifurize nyakwigendera iruhuko ridashira. Murakoze. Arakoze cyane uvuye kutugazaho umwirondoro wa nyakwigendera. Ubwo no kuvuga ngo tugiye kwinjira mu wundi mwanya mwiza wo kuvuga umubyeyi wacu wadukuwemo, ariko reka sabe kino kintu umuryango utaratambuka, abantu bari buze kuvuga turabasaba kugira ngo mukoreshe umwanya neza, kubera kuko umwanya twahawe n'amategeko ni mugufi cyane. Rero reka dusabe umuryango agashonga ubashe gutambuka hano, nibamara kugera hano turabona kubabwira abavuga. Reka tuze kuvuga abantu baza gutangira. Haratangira onkire mu ruga. Twari tuvuze kuko tangira onkire mu rugasi, arakurikirana n'umubyeyi Perusi, arakurikirana n'umubyeyi Nyamasomo, arakurikirana n'umubyeyi Nyamugisha. Abo nibo babanza kuvuga, kandi twihangane tubatega amatwi ntiyabe mu rusaku. Yesu ashimwe. Ngaho twumve bakuru banje aribo babanza kuvuga, naza kuvuga hanyuma jewe. Mwijuru n'igihugu cyacu cyuzuye amahoro. Shima Imana kuko tugeje kuri uno mwanya umubyeyi wacu, batubwiye ngo tugire vuba, turagira vuba nyine kuko niko ibihe bimeze. Imana ishimwe cyane. Ubundi taragira icyo mvuga, ndabanza mvuge umuherezi wacu wadufatiye umubyeyi, kandi ari we muto, ari twe bakuru, nitwe bakuru ndo wa kabiri mu nda yiwe, ariko biboneka kuko ari umufite, amurera neza, turishima cyane. Imana ishimwe. Ubutwari buza buva ku hasi, yaramureze kandi amurera neza, kuko umubyeyi wacu yagejeje igihe asigara iriya ruguru kubera ibibazo, kuko twari twamusize umutwe umera nabi, ubwenge burashira. Biboneka kuko ari umureze, aramuturerera, natwe ntitwatunaniwe kumurera, ariko aramurera. Imana ishimwe. Ni ukuri ndabatase mbahaye, ni ukuri asangaho noneho atwatse ubukuru, kandi ari twe twari bakuru, ariko ndamushimiye nawe. Imana ishimwe cyane. Niwe muherezi, ariko yabaye intwari cyane. Imana ishimwe. Ubundi reka tuvuge mukecuru bwa nyuma, nibwo bwa nyuma, nubwo bavuga ngo nitugire vuba, ariko nibwo bwa nyuma. Imana ishimwe. Umukecuru wacu twari twubatse ukwacu, twari twarubatse ukwacu, ariko nukuri nta muntu wagaze utunyuza mu ijisho. Imana ishimwe. Twabakaga ikwacu, bari ababyeyi babiri, ariko nta wagaze umenya umwe ko ari mukeba wundi. Ibyo byo n'abari gahororo barabizi, barabivuga. Imana ishimwe cyane. Ubundi yakundaga Imana mu buryo bwiwe bwose, akigira ubwenge yakundaga Imana. Abahano barabizi ko nta bwenge yashikanye hano nyine, kuko yari yarabaye nabi. Imana ishimwe cyane. Ubundi yakundaga Imana uburyo umugabo yamwise akazina, mureke nkababwira, aramwitona impaya amaguru yo kuja mu makanisa. Imana ishimwe cyane. Yari umuhuduma, nubwo hano yashize ntiyagira icaguma gukora, ariko yakundaga ikanisa mu buryo bwiwe bwose. Umukutano wagazuba akamatangira kuwa umunsi w'umukutano akageza batasha. Murumva yari intwari. Imana ishimwe cyane. Ubundi yaradukundaga, yari umubyeyi mwiza, titworeka kumuvuga. Wapfuye ntibaza bareka kumuvuga neza, ariko mu by'ukuri byo mpaye mvuga nuko bihamya nukuri. Imana ishimwe cyane.
ntiyanagiraga n'ururimi rwinshi ariko yaradukundaga cyane kandi atari abantu y'abana ba mukeba biwe nabiwe twagaze ubamenya urugo rwacu twagaze umenya abana abo ngabo bavuze nabiwe bamukomoka mu nda hariho abandi bangana nabo ngabo ba mukeba wiwe ariko ntiwagaze utusobanura Imana ishimwe igitangaza yari yarabereye mukeba wiwe amubera nkuko kumukazana rero abakazana bubu ngubu basiga bari ibigabe ariko yari yaramubereye umwana Imana ishimwe cyane ntabwo ari bose mumbabarire yari yarabereye yamashika yamabera mukeba wiwe nk'umwana abera mukeba nk'umwana aramugandukira ahasigaye twese abakazana ntiyagaza atora kuko mukeba yari yarabaye ikimuga ariko yamara ntaruha avuga ngo uyu ni umukazana wa mukeba uyu ni umukazana wiwe Imana ishimwe shimiye mukecuru kuko apfuye ari uwera hano yasa n'umwana w'uruhinja Imana ishimwe ariko ashojeje natwe tukamuhamba tukahaba nubwo abacu batabonetse bakaba nyine uko muza ariko bimeze ariko twebwe tuhari twishimye cyane Imana ishimwe apfiriye mu gihe cyo mwabyumvisha abana yabyaye ntaco atakoze Imana ishimwe cyane ubundi ni ukuri umukecuru yamaze kurwara nkuko twabivuze turatabara ageza ku mwanya nyine na kabiri arapfa ariko tubona abantu baradutabaye reka nshimira abantu ba hano Imana ibagasanire ubundi baratabara hariya mu rugo baraduhumuriza aha mu bitaro baratabara no mu rugo ariko igitangaza nyabonye mwebwe mukecuru yagiriye ibirori byiza mu kanisa twaramunezererewe Imana ishimwe cyane aba hano barasirimbye yeme nyabonye bene ico gisirimba cy'imoderi Imana ishimwe cyane Imana ishimwe mureke guseka n'ibyishimo Imana ishimwe cyane ubundi ko barambwira ngo nicishe ko ndavuga nabi simpaye mvuga nabi nukuri ntabwo mpaye mvuga nabi nukugira ngo ngire umunsi mukuru ngutake Imana ishimwe cyane ubundi baravuze ngo nicishe ndabashimiye yeme ndabashimiye abantu ba hano kuko mwadukoreye ibirori nk'ibi ngibi Imana ishimwe ubundi ndakora kandu gatoya kuko ni umuvyeyi ndamuvugiriza impundu kugira ngo ndangize niko yabambwiye Imana ishimwe cyane yemeza n'impundu z'umukecuru agenda aruhuke kabisa Imana imuheze iruhuko ridashira Imana ishimwe Yesu ashimwe cyane dushimiye Imana ko tugeze kuri uno munsi mukuru wa mukecuru tugihari tugihumeka umwuka w'abazima Imana nishimwe dushimiye Imana ko duhambye mukecuru tugikomeye twe mukecuru atarabura abamwuhagira mukecuru atarabura abamugaburira dushimiye Imana ko tutarambiwe mukecuru ngo arare atihwagiye cyangwe ngo abantu nibashika batunyuze mw'ijisho babone ko mukecuru yambaye ubucafu cyangwe atihwagiye Imana nishimwe shimiye Imana ko mukecuru umunsi arwara yararwaye hari umunsi w'iyinga mu rugasi ntiyarahari uwacu arampamagara arambwira ngo mukecuru yarembye neza ndaza ngo mare gushika nsanga mukecuru nyine ameze nabi nti hoje tugende tumujana duhamagaze umwana aragenda aja kubwira muzehe haraza baje gushaka moto araza tumushiraho turamujana ngo tumare gushika ariko twako byose mukecuru atameze neza kera tubona ko yahindutse ariko Imana iradufasha mukecuru turaramwe iryo joro ararameze nabi buraca mu gitondo shimiye n'abantu bansuye cyane muri ya mu bitaro nukuri abantu bose bazava muri urakeye bakaza
nta muntu utaragezemo kandi bamara gushika bakamusengera Imana ibaho umugisha. Icyo ngeho ngo haje kuba na kabiri ijoro ry'akazi rimwe mukecuru ararwara cyane araremba, twama turara twicaye n'uyu wacu mukecuru wepfo nyina wa Nyangeni, twaraye twicaye agatukuboko agatukuguru, none nkazamubwira nti yewe none n'umunsi nitubona burakeye ati n'Imana izoba ibikoze. Ariko uwo munsi buraca mu gitondo mwenda nyaraza arambwira ngo nintahe nje kuryama ngo nawe amusigareho. Ndagenda ngo mare gushika imuhira nyamashika ndyama. Mu mwanya sinzi ukuntu nyumvishije hanze, ariko ndaryama sinyaruha nyumva mfite ibitosi nkumva nyabuze nk'amahoro. Mu mwanya nyumva hanze baravuze ati mukecuru ararangije. Nama mbyuka ndagenda ngo mare gushika nsanga nyine yarangije. Birambabaza cyane nyine ko arangije ndahari, icyo kintu cyarambabaje cyane, ariko inzi ko nyari nyakoze binkwiriye byose. Icongeyeho mukecuru ndamuvugaho, mukecuru yarandeze kuva mfite imyaka nyashitsi wiwe mfite imyaka hafi 18. Icyo gihe nari nyaragize ibibazo kera nyarapfakaye, nari mfite abana 2. Mukecuru arandera, mukecuru arandera anderera abana tiyemeye ko nteka twama tubana nawe kugeza ngize abana bose. Mukecuru aranderera, twatandukanye nje hano nabwo asigarana uriya mukobwa Tantine bari barasigaranye, yaje kuza nyuma ari uzumurera. Ndavuga ngo mukecuru ubwo yaje natwe akadusanga natwe tuzogerageza ibishobotse byose kuko yatureze kandi akaturerera naje nzomurerera. Imana ishimwe yuko mukecuru yarangije arinje umufite naje nyamukoreye nk'ukuntu yangiriye. Imana nishimwe. Shimiye kandi abantu bose n'ukuri badufashe mu mugongo bakaza bose. Imana ibaho umugisha kandi mwamugiriye igitaramo cyiza. N'ukuri ntako mutagize, Imana ibagirire neza. Icongeyeho dushimiye na Muhinda nyine wihanganye akihanganira mukecuru. N'ukuri yaragoye, mwebwe mutabizi ukuntu byari bimeze ubu nyine. Nuko mwamubona abantu banezerewe mukabona na Muhindanye ukuntu yarahayagira. Si ukuvuga ngo ni ikindi, ni ibyishimo yuko mukecuru yarangije abantu bataramwinuba. Mukecuru yari yabaye nabi, yarasigaye ari umuntu ugoye cyane, atari umwana wiwe nyine nta muntu wo mwihanganira. Ariko n'ukuri twarihanganye, na Muhindanye arihangana n'abana bacu, tubona mukecuru ararangije neza. Shimira Nyamasomo wamwihanganiye, niwe wagaze ufata hanini. Jewe nti twari tubana mu nzu, yagaze abona bigoranye akampamagara, yabona bigenze n'abakampamagara nyine habona ko atakibishoboye, nkaza tugafatikanya tukamwuhagira ibintu byose tukabimukorera. Ndamushimiye cyane ko nawe yamwihanganiye tamwinube. Imana imuhe umugisha mwinshi. Mukecuru tumwifurije iruhuko ridashira. Bwana sifiwe. Komera vuge ku mwanya kuragenda. Komera cyane man. Komera cyane man. Komera. Bwana sifiwe. Ese ni gushima Imana. Shimiye Imana kuko duhagaze aha ku munsi mukuru wa mukecuru, akaba yagiriwe ikirori kingana gutya, akaba hateranye abantu bangana gutya. Imana yamujuriye ihabwe icyubahiro. Mukecuru twahera mu gitondo tuvuga imirimo yiwe bwira kuko yakoze byinshi mu gihe cyiwe. Mukecuru jewe sinamufata nk'amabukwe, namufata nka mama kuko yandeze ngifite imyaka mikeya, afashe ifite imyaka 16 umugeza mu myaka 40 n'imisago. Urumva iwe namufata nka mama, tagwa namufata nka mabukwe. Natashe ntazi yabe no gucumba zose no babinyigishije. Fata nko umubyeyi waje mufata nka mama, ambera umubyeyi mwiza, naje mubera umwana. Imana mwijuru yabikoze yabwe icubahiro.
umukecuru yakoze imirimo myinshi cyane. Jewe icyo namukundiraga, yakundaga Imana, yakundaga gusenga. Mubishiye n'akazina muzehe yagaza amwita, nubwo bagazategura iterana agwaye, yagazagwara yabonegeje kuwa gatanu nimba hari ameza cyangwa nimba ari igiterane gisanzwe, akamabaduka akamava ntabuze kirira mu nzu ngo akagende ku ikanisa. Akagenda akaja ku ikanisa, yarayo mama akora n'ishamyi y'abadiyakoni, ibyo zose yabikoze neza mu gihe ciwe. Agazagenda muzehe akambwira ati mwana, ati nduruzi kuko batangaje ko hari ameza, ati konye ko kanagazana gatanu ataza ababaduka agende. Kamwana ibyo byiwe nta kundi yakagenda akorera Imana. Mukecuru agiraga urukundo rwinshi, yagiraga ubuntu bwinshi, yakundaga abana be kandi atarobanuye n'ababanyi. Mukecuru yagaza ateka inkono y'ibiharage akayirizaho, yamara kuyirizaho twageze amasaha yo kwarura mu ijoro, nkazabona karasohokana agasahani, nkabona agasohokanya agasahani, nkabona asohokanya agasahani. Naje kwarura nanje ngasanga ya nkono nta giharage gisigayemo. Kamanzi se ko nageze ngo wirutetse ibiharagi byagiye he? Akambwira ngo nyaruriye abanyu ngo genda nawe kwambuke wawe mukuru, ngo rero kuko n'abaharize yatetse nawe uzane murishe. Kuko yagiraga umuntu uburenze tiyobashe kujya ngo yima abana. Ubundi mukecuru yakundaga abana bacu cyane, kandi abana bacu nabo bakamukunda. Abana baje bakundaga nyirakuru birenze cyane, bakundaga nyirakuru cyane kuko bagaza telefone n'umwanya batari hano bakambaza ngo se kakameze gute, kabubura nyokora arakomeye. Ariko kandi ndabikeshaho babikura, ntabwo ari ibyabashe ngo gusa naho babikura biva ku babyeyi babo. Mukecuru yaza akinjira mu nzu ko yari yaje ameze ntabwenge agifite, titumwito tukamwaraza tukamwigizayo, zenda n'abana bacu tuba baramukunze. Ariko nshimiye kuko Imana abana bacu bamukunze, tugafatikanya korera mukecuru, tizari byoroshe, zari bigoye. Mukecuru ahantu yarageze ariko kujya umuto n'umwana mu nda bakakubwira ngo uyu mwana ugende umurere, tizari byoroshe. Iyi ni imyaka 3 ariko mwuhagira, yaratangiye umwaka wa 4 tumwuhagira. Yaje nyine amaze kugira ikibazo mu mutwe, ariko turamwakira nk'umubyeyi. Senga Imana turavuga ngo Mana uzadufashe twihanganire umubyeyi wacu kuko yadukoreye byinshi. Je nagazambwira nawe mwiserine nkababwira ati yeme tunukuriza nsenga Imana ngo Imana izomfashe sinkananirwe mukecuru, Imana izonyihanganisha nzogeze ku munsi wo kumuhamba, kubera kuko yadukoreye ibintu byinshi cyane cyane. Yaturereye abana, abakazana biwe n'abuzukuru biwe, usanga abana bamuzungurutse, twagenda twataha abana tibonke kubera kuko birabonye nyirakuri abagaburiye bahaze, bikatunezeza cyane. Rero Imana yo mu ijuru amujanye habwe icubahiro. Mukecuru ntiyagwaye, agwaye iminsi mikeya gusa, nyine uko yari ameze kose yarasa n'umuntu ufite urutegero keya. Ariko abaye muri cyumweru gishize ararwara, mara kugwara tumugurira imiti bisanzwe, tutangira kumuheza. Yari uruhinja rwacu, twatubaga ku kiyiko tukamuheza. Ko byari bimeze, tubona ntibikuza tumujana mu bitaro nyine kugeza arangije. Cyo shima cyane, shimiye Imana kuko mukecuru yarangije turi kumwe, kuko nari ko nsohoka kavuga ngo byane ko nsohotse ndasanga yacikanye, sinshaka kumuva uruhande. Shimiye Imana kuko mukecuru yacikanye turi kumwe, byaranejeje cyane. Ubwo imitima yacu babaye gutandukana n'umubyeyi, ariko byaranejeje kuba mukecuru yararangije turi kumwe. Ikindi ndashimira abavandimwe, shimira maramba wanje. Ibyo zose mvuze kuvuga ngo turere mukecuru nyogera amaboko, ariko ndafite ubushobozi bwo kubikora tibikunde. Ndashimira barambo banje n'ukuri bagize ubutwari bukomeye kugira ngo tubashe korera mukecuru kuva bavuye hano baje hanze. Papa Kado yakoze ikintu gikomeye cyane, agikorana na muramu we Pasiteri Rabani. Imana yo mu ijuru bampetse umugisha, n'ukuri bakoze ubutwari bukomeye. Ijoro nyanyara kumwe na mukecuru, ariko iyo batamba hafi ntacyo mba narakoze kuko nta burazi hano kuntu bimeze, nta bushobozi. Ariko kuranga ibyo zose tubimukorera bijanye n'isuku n'ibyo tumugaburira nibo. Ndashimira muramu wanje utuye muri Australia, Muhasha. Imana yo mu ijuru mpere umugisha Muhasha, yakoze ibikomeye kuva kiri gasogwe
twagaza tumubwira ngo umukecuru yagwaye yaba adafite tike kamaza n'amaguru mu masaha abiri twabona mu mashaturutseho kandi ntiyagaza azanta umuti akamaza n'ibinini kaza kureba umukecuru zambabaje cyane kuko umukecuru yarangaje tutari kumwe nabo ngo tumuherekeze twese nicyo cyanteye agahinda nagatuma ngo byenda azorangiza hari inzira bafite n'ibyangombwa bagira ngo tumuherekeze twese ariko ntibyakunze nukuri abo baramubanje aho bari ndabashimiye n'abavugana n'ababwira kuko nabashimiye bakoze nukuri nubwo zari inshingano zabo harabogira abana ariko ntibite ku mubyeyi wabo bakoze ikintu gikomeye cyane kugira ngo mbashe kurera mukecuru tufatikanyije nabo Imana mw'ijuru bampera umugisha tibakoze bonyine bahagurukanye n'imiryango yabo n'abana babo abuzukuru ba mukecuru n'abake babanje bari hanze utuye muri Amerika n'utuye muri Australia hari ikintu bakoze kubijanye n'isuku kugira ngo mbashe gukora mukecuru isuku buri kwezi bagazagira ibihe nukuri Imana mw'ijuru bampera umugisha aho bagaza bakura Imana ibongerere cyane ubundi ndashimira abaramukazi banje uwitwa Neema n'undi utuye mu Rwanda Onikesia Imana mw'ijuru baha umugisha nukuri bakoze ibintu byiza kandi bishimishije nyine byo kurera umubyeyi nubwo yari mama wabo ariko kandi hari abatobikora hari abatobuzumva kubera ko batari uruhande rwabo ariko bo babikoze neza Imana mw'ijuru itazubira kugira ibampera umugisha mwinshi cyane ubundi ndashimira abake babanje turi kumwe hano shimira Nyamugisha cyane yambaye hafi nubwo ari joro kumwe na mukecuru mu nzu ariko twarafatikanyije Imana mw'ijuru mumpera umugisha mwinshi cyane nagasaba nabyanze nkamutumaho ubwo akamaza tugafatikanya kumwuhagira Imana mw'ijuru muheze umugisha ndashimira na nyina wa Runyambo nawe nubwo atuye Gasogwe ariko nanone ntiyagaza afa kuri telefone atubaza buri munsi uko bukende uko bwije atubaza mukecuru ko yabyutse nawe kuri ubwo butwari yagize Imana mw'ijuru muheze umugisha ubundi ndashimira abantu bo mwiserire mbahaye pole cyane kuko mukecuru yari umukunzi wabo bakaza bakamwegera bakamusetsa nawe akabasetsa bakamba kumubaza ibintu ugasanga turishimye twese nubwo nyine mpamvu umubyeyi wanje ariko yari umubyeyi wacu twese twari tumusangiye kuko hari byinshi yadukoreye ntabaga tutora ibiharagi nibaga tudutorera ibiharagi nibaga tudutora isombe byose nukuri mwihangane twabuze umubyeyi rero mukecuru tumwifurije uruhuko ryiza Imana imwa arakoze cyane reka tubasabe abagiye kuvuga mu zukuri umubyeyi wacu ni mugari ntitwovuga ibigwi bye ngo tubirangize nubwo twofata icumweru ntibyorangire abantu baza barasa ku ntego umwanya ni mugufi jewe ntacu mvuga kirekire batubana twumve undi mushiki wacu nawe wonkurikira nuza kuvuga mu kivi cyanje ariko naje ndashimiye abantu bose baje kudufata mu mugongo Imana ibaha umugisha kurya ugize ibibazo ukabura umuntu ukwegera nanone biba bigoye ubundi kandi nshimiye itorero rya Gerezo mukecuru yasengeyemwo burakeye kenshi Imana ibaha umugisha nanje ndashima Imana kuko Imana yagize neza tukaba tugeze kuri uyu munsi mukuru w'ibirori bya mama wa nyuma Imana yarakomeje kurinda mama mu mibereho yiwe yose ikamurinda ikamuragira akaba agejeje kuri uyu munsi Imana yamuhamagayeho Imana yo mu ijuru yagize neza imbere ya byose mbaje gushimira abantu bose bicaye aha ngaha kubwo guherekeza mama muri benshi kandi muri beza kandi mwaturutse mu ntara zitandukanye nta kindi kibazanye mwafashe amatike yanyu mutanga n'imyanya yanyu umwanya urahenze cyane ariko uwo mwanya mwawutanze kugira ngo muze guherekeza mama wacu mwabantu mwese mwicaye aho ngaho turabashimiye bivuye ku ndiba y'umutima kuko mwagize neza kuza guherekeza umubyeyi wacu ndashima Imana kuko Imana yarinze mama yari umukirisitu mama yatubyaye turi abana 7 araturera aradukuza adukorera ibyo yakagombaga kudukorera byose by'abana
mama atubera mama mwiza, mama aradukunda natwe turamukunda. Mama ntiyagiraga amagambo, mama ntiyagiraga amahimba, mama ni ukuri yari umumama mwiza pe, twaramukundaga. Mwebwe mubonye mama yari amaze guta nk'ubwenge, atakigira ubwenge, ariko mama yari umugore w'intwari. Mama yayoboye abandi bamama, jewe namenye ubwenge sanga mama ni umuyobozi w'abandi bamama. Arabikora kandi yabikoranaga urukundo, akabikorana umwete. Ntitwabaga ku rusengero neza, tukaba nko hakurya yo ku rusengero, ariko mama bavuga ngo abashitsi baje, mama agahaguruka akagenda agatura aho ku rusengero kuzageza igihe abashitsi bazotahira, mama akabona kugaruka mu rugo kandi akabibangukamwo. Mama yagiraga amaguru, yazaga abanguka, yazaga yihuta, akirirwa atetse ibishimbo by'abashitsi, akirirwa apanga, akirirwa kubura mu rubunga. Mama ndamushimiye cyane kuko mama yakoreye Imana mureba n'amaso yanje. Imana yo mu ijuru ihabwa icubahiro. Ndashimira musaza wacu Murugasi. Murugasi niwe bucura mwacu, ariko Murugasi yagize amahirwe yo gutunga mama, agira amahirwe yo gutunga mama, abari ubana na mama iyi minsi yose muri za bukuru za mama, mu gihe ca mama cyo gusubira inyuma ahinduka umwana. Murugasi abari ugira umugisha wo kubana na mama, amwitaho, aramurera, amurerana n'abana biwe, amuhindura umwe mu bana biwe, nawe arasubira aratangira aramurera. Murugasi mwana wa mama, turagukunda, turagukunda kuko watubereye maso kuri mama. Imana iguhe umugisha hamwe n'abana bawe, mwarebye mama, mwakunze mama, muramukorera, muramurera. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha. Reka twakira abandi bagiye kuvuga. Rero je navuze ngo ndavuga bukeya nyine kugira ngo abandi nabo bavuge. Uriya mushiki wanje avuge arangize, ariko ntiyarangije. Rero nshimiye abantu bose bari kudufata mu mugongo, Imana ibahe umugisha. Ubundi kandi ndashimira baramubanje turi kumwe aha ngaha, nabo bakoze umurimo ukomeye kuri mukecuru, nabo kandi turavuze ngo Imana ibahe umugisha. Mukecuru ahantu yari ageze hari hagoye. Mukecuru yamaze kuba umuntu utagifite nk'ubwenge, ariko baramurera nk'umwana kugeza uyu munsi. Ndashimira Nyamugisha na Nyamasomo, niba ari kumwe n'abahangaha hafi, bamubaye hafi, baramufasha, baramurera. Imana ibahe umugisha. Ndashimira Nyamasomo, niwe cyane cyane wari hafi ye, kuko iwe babanaga mu nzu, uwabo ntibabanaga mu nzu, ariko uyu nguyu nyine babanaga mu nzu. Ni ukuvuga ngo ibintu byinshi niwe wabikoraga kuko bari kumwe mu nzu. Nyamasomo ndamushimiye bibiye ku ndima y'umutima, yamfatiye mama neza, aramurera. Ni ukuvuga ngo akantu kose yaragakoze kuko yakorera umwana wiwe. Namwe nti wenda nubwo bari nyina byendese ko wenda yomukorera mama, yamukorera kabisa ibintu byinshi. No turavuze ngo Nyamasomo Imana iguhe umugisha. Rero turarangije je simvuga menshi, twashimiye abantu bose, Imana ikomeze bagire neza. Asigaye mama tumwifurije iruhuko ridashira. Rakoze cyane, Imana imuhe umugisha kandi mukomeze. Reka twakire abandi bari buze kuvuga bakurikirana. Muri baramu biwe haravuga umuntu umwe, Muzehe Aroni, barakurikirana n'abakeba be, umubyeyi Marisiyana araza kuvuga. Karibu.
Yesu nashimwe ahabwe icubahiro ku byo yakoze. Mbere ya byose mbanje gushimira abantu bose ikicaro kiri hano, ndagishimiye Imana ibaha umugisha. Kindi congeyeho ngiye kuvuga kuri mukeba wanje, kandi jewe ni mukeba wanje kandi wacu ni kaka. Ndamushimiye cyane, yabaye intwari ikomeye, yari umuvyeyi mwiza. Kandi uko nyine muhaye muvuga ngo ubwenge bwarashize, yarabugiraga kandi yagiraga nyine bwari bugira n'isoko yabwo. Ariko nukuri Satani gayo n'umwanzi w'ivyiza, ngihe cirangiza ciwe ubwenge busa naho bubaye bukeye. Ariko nukuri Imana ishimwe kuko yarangije. Ikindi congeyeho ko turihuta titubuza amagambo yo kuvuga, ariko umuvyeyi Julia twabanye neza. Twebwe twaje tubahungiraho tuvuye muri Zura, ariko Julia anyitaho nk'umuvandimwe, anyitaho nkakaka kandi anyitaho nkamukeba wiwe. Imana imuha umugisha. Ikindi congeyeho shimiye abana biwe, shimiye abana biwe ku mirimo n'ibitangaza bakoze. Uku bakoze ivyananiye abandi, hariho abandi byenda byananiye, ariko bo Imana yabagiriye neza, irabafasha, ibaha imbaraga zo kuvuga ngo bamukorere ibyo bagomba kumukorera. Bana ndabashimiye, shimiye muhindanye cyane kuba yarihanganiye mukecuru. Imana imuha umugisha. Bakazana biwe Nyamugisha na Nyamasomo ndabashimiye bana bacu, muzahore gutya natwe muzaduhorere gutya, byenda nyine natwe ko turagenda. Ibi ngibi mwakoreye mukecuru natwe muzabidukorere. Turabashimiye bavandimwe mwebwe mwese. None muzeyi wacu tumwifurije uburuhukiro budashira. Amen. Yesu ashimwe. Jewe ndavuga amagambo agera nko kuri 3 cyangwa ne, sinza mvuga amagambo menshi. Icyambere ndashimira umuryango wacu w'Agashonga, twebwe bahagaze aha ngaha. Uyu watashe cyangwa witabye Imana, twebwe yari muramu wacu. Mu basaza Abashonga basigaye ni jewe, nije usigaye naba n'abandi bari inyuma, ariko mu basigaye bakuru nije basigayemo, nije mukuru mu Bashonga, umusaza usigaye. Ndashimira rero aba bagaragaye aha ngaha dufatikanije. Hari jambo ngiye kubakuramo, sinzi abo nigeze kumva bavuga ngo Abashonga. Ndavuga amagambo abiri n'ubushe batuvuzeho. Baravuga ngo Abashonga ngo ntiborya isake koko ngo bayimare. Mureke guseka, icyo ni kimwe. Baravuga ngo twoja kuri moto imwe twese ngo twayikwirwaho. Ayo ni amagambo abiri, mureke utegere. Icyo cyose ababivuze barabeshe, barabeshe cyane, barihenze ko murabona ko tungana. Kandi suku gusa n'abandi bose bagihaguruka, abona abadukomokamwo kandi natwe nabo twakomosemo. Timukihende, turi banini kandi turakomeye. Ngiye kuvuga amagambo agera kuri 3 rero ku muvyeyi wacu cyangwa agera kuri 4. Ijambo rya mbere, hari abantu baza baja mu ntonda bagwira ngo umuvyeyi wacu ngo yakoze ibi, ngo yagize atya, ugasanga bigoye abantu kandi bikabarusha, kandi umuntu akagenda asubira mu ijambo wundi yavuze. Jewe ndavuga gutandukanye nuko abandi bazavuga. Ndavuga hejuru ya Julia. Uyu yari muramu wanje kandi wacu, yakoreye umuryango, akorera igihugu, akorera n'Imana. Yo ni imirimo 3 yakoze. Umuryango uko yawukoreye, yabyaye abana biwe 8. Siko basonye mwirondoro, abana biwe 8. Abo bana biwe bose yarabahingiye, arabambika, nta wasabye nta wasabirije. Arabajana, arabakuza, arabashingira, abageza aho abagejeje. Uyu munsi ahasigaye abana nibo bari bahaye bamusubiriza mu bikorwa uko yabakora, nabo ubu nibo bari bahaye bamukorera. Ico kintu rero nta kindi twirwa tubigwaho urebere cyane,
ntibasabye ubusa, yarabakujije arabashingira. Cyo ni igikorwa cya mbere yakoze, Imana ikimuhera umugisha. Igikorwa cya kabiri twavuze ngo yakoreye igihugu, yakoreye leta n'umuryango wose akorera, akorera ishengero, ubukristo. Ejo nashatse gutonyanza amaso za hariya, ariko bitewe n'impamvu ndavuga ngo aha hantu juri yarangirije yaba yari kumwe na Zakariya, ndavuga ngo yaba yari kumwe na Faraswa, abashumba bamushumbagiriye iwacu cyane. Ejo nabitekereje numva ntonyangije amaso za, numva ishavu, numva darize. Ndavuga ngo yibaza kuhaba ryari ihumure, kuko abo ngabo ndabizi mu makamba bazambara y'ubukozi, y'ubushumba bashumbye, bazambara mu ikamba rya juriya, kuko bamusengeye kandi ntiyabahemukira ngo abatenzira. Ibikorwa byose mu bakristo basengewe nzi kuko basengeye juriya, kandi Imana iramufashije, ramwe mujanye mu bwami bw'Imana. Juriya yari umukristo kuko wavuye kubivuga, yari umukristo. Ejo bundi yagiye kurangiza hano mu bitaro, muzi ko ubwenge bwarushize bwiwe, ahamagara mukeba we Rahaba, aravuga ngo Rahaba we, uwo ni mukeba wiwe, bazaga basengana, babanaga mu bikorwa by'Imana, ariko amuza mu mutwe, yumva ariburutse muri we, atagifite icyo atekerezaga, yamavuga ngo Rahaba we. Nimba ari Imana yamumweretse, nimba ari kicabumweretse, nanje simbizi, ariko icyo kintu Imana rero. Kandi ikindi navuze ngo amagambo atatu, Imana ishimwe kuko juriya uriya mwana we uvugiye hariya muri audio yavuze neza cyane. Nyina yakoreye Imana, yabaye umudiyakoni mu ikanisa, yabahagarariye ishami ry'abamama, yacumbikiye abashitsi, yarabagaburiye, arabuhagira, arabakomereza. Twazaga tuva iwacu kuri Gatobwe kuko paruwasi yacu yari imwe, tuzamuka tuja kumeza, twashika tugasanga mu rubungu umuriro w'imigano kurakora hariya mu gisenge cy'inzu. Juriya yawurimbise, yacumbikiye, aramuhagira, arabakomereza. Abamusengeye rero, abashumba bamushumbye, ntibazabura ikamba ryiwe baziratana. Ico ngico ndagitambukije. Ahasigaye rero Juriya nta kindi twomuvugaho kinini cyane. Imana yo mu ijuru imuhereze iruhuko, natwe turari mwifurije mu bwami bw'Imana. Imana imufashe. Arakoze cyane sokuru, Imana mu mugisha. Reka twakire mu buzukuru biwe, haravugamwe abantu babiri, aratangira Mutabazi, haze guheruka Nyanduhura, kandi bavuge bihuta nyine kuko umwanya wadusize. Sawa, Yesu ashimwe. Eka tuvuge kuri kaka. Jewe ni kaka, kandi mu by'ukuri umuntu mukuru nk'uyu titwomuvuga mu minota mikeya ngo ishire, ariko bifanye na gahunda dufite turanyaruka, kandi mutwihanganire niko bimeze, suko tuba twabuza amajambo tuvuga. Kaka jewe ndabanza muvugeho amajambo makeya. Ibi bintu byose bavuze, hari umuntu uzuvuga ngo jewe ndavuga ibitandukanye n'abandi. Twese ko turavuga umuntu umwe, kandi ibikorwa yakoraga ni bya bindi twese twadusubiramo. Ibi bintu bavuze ntitubitindaho. Nukuri hari iwacu Gahororo niho twebwe twamenyeye ubwenge, dusanga kaka araturera nk'abuzukuru. Yagiraga ubuntu, yagira ubuntu kandi cyane apana bukeye. Aka kantu mama Madiro yaravuze, iki kintu c'imboga mu by'ukuri cyarabaye. Hari igihe wabaga uri mu wiwe, waje kuvuga ngo waje gufungura, igihe cyo gufungura akakubwira ngo imboga zirashize. Teseka none ni gute byagenze?
akavuga ngo abandi bazijanye ngo genda nawe urabaho usaba. Nuko niko kandi uko niko kuri. Niko yarateye yaragira umuntu bwinshi. Ikindi kintu bavuze ngo twari twarushe tumwitaho n'impaye amaguru, yarakunda kugenda. Kandi kugenda kose yarakunda guhinga, agakunda ibikorwa by'Imana no gutabara abandi no gufasha abandi. Aka kantu gatoya twagiraga muka pasiteri wacu uyu nyine bamaze kuvuga, yaragira umugore aramugira n'ubu wese uko arapfuye. Sorry, yarapfuye ariko umugore waracahaba ni ikimuga, muramuzi hariya hano igasorwe. Mukeba wiwe bari bavuze mukuru nawe yari ikimuga, ariko ico gihe mu by'ukuri kaka yakoze inshingano ziwe nk'umubyeyi ufasha abandi. Nta bindi zo kwangwa amashari, yakurikiranaga yashushaga amazi akayikorera, twari tuba hakurya nyine y'ikanisa, akambuka hakurya kwa pasiteri agatunganyiriza mukeba wiwe akamwuhagira, agakora inshingano ziwe za kibyeyi, akagaruka bwaca agafata amazi akayashusha akaja korera mukeba wiwe kugeza mukeba warangije, kugeza nawe imbaraga zimaze kumushira nyine kaka akora ibyo bintu neza cyane. Ikindi congeho yagize ibikorwa byiza byo kurera abandi, byo reka tubireke n'inshingano ziwe yabikoze neza. Reka njewe shimira abantu, shimiye abantu bose, ndabanza shimira umuryango wacu wa Gashonga ku bikorwa wakoze. Ba data wacu bakoze ibikorwa byiza, bakurikiranye nyina. Hari ukuntu tuvuga ngo bakurikiranye ngo ni inshingano zabo, tukibagirwa kuko hari abandi batazakurikirana ababyeyi, ari abana babo babikoze neza. Ntabwo kaka yigeze abura amata, ntabwo yigeze, murumva kuko n'ubwenge bwari bumaze kugabanuka. Inshingano zose barazikurikiranye. Dushimiye bashangazi babikoze neza. Dushimiye data wacu hano n'umugore wiwe mama Madiru na nyina wa Ide, nibo bari hano hafi, bakoze inshingano. Ariko kandi mu Rugasi niwe muherezi mwa data, kandi niwe wagize amahirwe nyine yo guherekeza umukecuru. Yagize amahirwe, ni ukuri ni umugisha cyane, yagize neza, yabikoze neza, na n'umugore wiwe babikoze neza, badufatiye kaka neza. Imana izabaho umugisha. Kandi ntibarekaga kubikora kubera kuko kaka nawe yabikoreye abandi. Ngiki kintu Imana izayitura umuntu agihari, yuhagiye abo bantu nawe agera igihe cyo kuba ngo bamwuhagire. Murumva kuko yabikoze neza. Mu kurangiza shimiye abatura umusasa bose, ibibazo bimaze kuba muzukuri mwarahagurutse muraduhumuriza, haba mu rugo haba hano mu ishengero, mwabikoze neza kandi ni nawo umuco w'abakristo. Dushimiye abantu bose bakarere bakagahororo na Rurambo, nabo batabaye, bamwe bavuye iriya igasorwe, abandi bavuye ahandi. Turabashimiye cyane kuko mwatabaye, twababonye kandi mwagize neza kandi twahumuritse. Mu kurangiza ndashimira umuntu wese wagize igikorwa akora kugira ngo kino gikorwa bino birori by'umubyeyi wacu bigende neza. Aho abantu bari ndabizi kuko iterambere ryarabaye ko baradukurikirana. Umuntu wese wakoze mu mpuko wiwe kugira ngo ibi bintu bigende neza, Imana umuhe umugisha cyane. Kandi cyane barakoze, murabizi kuko hasiga hakora amafaranga. Mituwarite hano turabashimiye kandi mwagize neza, baradusuye n'inzoga yabo twayibonye, n'abandi bose abakwe n'abandi turabashimiye mwese. Tukaba twongeye gushimira itorero ryaduhumurije mu buryo bwose. Shimiye protocole hano, mu by'ukuri barahagurutse, bahaguruka mu mvura, bahaguruka ibintu zose barabikora kuko bavuze turi bakeya, ego niko bimeze, ariko turi bagito, turi bakeya, ariko twabonye dore kibemezaga ko turi na benshi, nubwo muvuga ngo turi bakeya, twe mu muryango turi bakeya, ariko abantu bakoze hariya si abashonga bonyine. Turabashimiye inshuti zacu twatuye nk'abayobozi, babikoze neza. Imana ibaho umugisha mwese, kaka tumwifurije iruhuko ridashira. Amen. Yesu ashimwe. Twese ni ukuvuga kaka, dushimiye Imana bwa mbere ko tugeze kuri uyu munsi mukuru wa kaka.
ni ukuri imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro kandi dushimiye nyine abantu baje kudufata ku mugongo. Ni ukuri ntabwo ni ukuri ari ukugandara, ariko imana ni ibyishimo kuko kaka yatashye ijuru. Kaka yakoreye imana mu gihe cyiwe, yakoreye imana mu mvura, ayikorera ku zuba, ayizamuka imisozi, amanuka iyindi, atambika mu mataba. Kaka yakoreye imana, abantu babanye nawe iri haruguru barabizi. Ntitwakwirwa tuvuga byinshi kuko imirimo yiwe irabihamya. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Ikindi undi murimo mvuga kaka, simvuga menshi kuko babivuze byinshi. Kaka ndavuga ukuntu yihanganiye kaka mukuru yari yaramugaye, atabasha guhaguruka, twararengeza tugashyira hanze, nta kintu na kimwe yabasha kwikorera, ariko kaka aramufata akazamwuhagira buri munsi. Ukabona mu gitondo kare kare kaka yikoreye isafuriya y'amazi, akaza akamwuhagira, akamukorera isuku yose, kaka gasubirayo. Ntiyigeze amwinuba, ntiyigeze yitotomba, ntiyigeze arambigwa kugeza kaka apfuye. Uwo murimo kaka, imana yo mu ijuru imwiheze iruhuko ridashira. Ntabwo navuga menshi, murakoze. arakoze cyane. Ndatekereza kuko umuryango urasozereye, ariko utarasozera hari umwana utogenda atavuze nyirakuru. Reka avuge mu magambo. Yesu ashimwe. Nanje sinoreka kuvuga kuri kaka. Ndashima Imana yo mu ijuru ko mbaye ku munsi mukuru wa kaka. Jewe menye ubwenge, nakuriye mu biganza bya kaka. Ntabwo nagize amahirwe yo kubona data. Sinabonye data, ariko kaka yarankundaga. Nije twararanaga kuva nkiri mutoya. Kaka yarakunda gusenga. Hari kenshi twajanaga gutarama, agafata imigano akayihambira, agakongeza ikimuri, akanjana tukagenda tukagera ku ikanisa. Kaka twagera mu rusengero nkabona kaka yanezerewe kararira, kubera ko nari nkiri umwana, nkagenda nkamwegera nkamubwira se ko wawurira n'indagukubiza. Naho sinarinzi ko ari umwuka w'Imana yagiraga. Ikintu cyambabaje nuko abantu ba hano batari bazi kaka, ariko nk'abantu babaye kuri Gatobwe no kwa Birindiro baramuzi. Hari ijambo yakundaga kumbwira, akambwira ngo suku nimba nzoramba nkabona abana banyari bagiza. Ariko ikintu cyambabaje nuko kaka twasuye guhura atakigira ubwenge ngo amenye abana baje. Naruhaga nkamubwira se ka uza wibuka umuntu witwa Nyari wagiza, akambwira ngo inyayo nzamwibuka. None saba he ngo sinza ahantu haba, nkumva ndababaye. Kaka apfuye atazi ko ngira abana kandi yanababonye. Ndizera ko kaka yagiye mu ijuru. Kaka yakundaga kuja ku mukutano, nakuze menya ubwenge n'ibyo yabagamo. Niyo mpamvu navuze ngo ntabwo noreka kuvuga kuri kaka, nubwo bari bavuze ngo haravuga abantu babiri, ariko ndavuga ngo sinabyemera nubwo bigenda gute mu mpezi umwanya mutoya. Imana ishimwe rero ko kaka apfuye turi kumwe. Naho nari naragiye nibuka umunsi dutandukana, yararize arambwira ngo mwana wangu uko nawe uransize. Nakundaga kumuzanira inkwi, akambwira ijambo rikanezeza, akambwira ngo urakoze mwana w'umwana waje. Kuri ubwo rero nifurije kaka uruhuko rudashira. Barakoze cyane. Ndatekereza kuko porogaramu z'umuryango turazisozereye. Reka nanone tuze kumva abandi bantu baza gukurikiraho. Nanone nabo turabasaba gukoresha umwanya neza. Reka dusabe umuryango nyakwigendera yavukagamo utambuke hano. Haravugamo abantu babiri.
Yesu ashimwe. Reka dusabe nanone umuryango abari hafi bakomeza batambuke, hanyuma duhaye impore umuryango w'abashonga wabuze umubyeyi hamwe n'umuryango wacu yavukagamo. Turavuze ngo mwihangane mukomere, tuyanganisha n'abuzukuru bacu n'abishwa ngo mwihangane kandi mukomere. Amen. Umubyeyi ni umuntu ukomeye, ntitwo muvuga ngo tumurangize, ariko yakoze byinshi mu bishimirimo yiwe, ariko nanone ntiyifanye, yasize umuryango. Mu by'ukuri ibizabagora ibizabakomerera turasaba ko muzatwegere nk'abase bukwe, turi kumwe tuzafatikanya. Kindi nanone turashimira n'umuryango wacu, mu by'ukuri kuva bumvisha amakuru baratabaye begereye umuryango, hari n'imirimo yindi bakoze, turabashimiye cyane, Imana ibahe umugisha. Ubundi dushimira n'abatura Musasa mwese, mu by'ukuri kuva mwumvise iyi nkuru y'umubabaro mwatwegereye mutuba hafi, muraduhumuriza mu ijambo ry'Imana no kwicara kugeza kuri uyu munsi, mukaba mwicaye abangana gutya. Mu by'ukuri twarahumuritse kandi imitima yacu yarishimye cyane. Ubundi dushimira mu Rugasi na madame we kuba baramwihanganiye, mukecuru yageze hariya abagoye, ariko mu by'ukuri baramwihanganiye, bakomeza kumuba hafi, baramugwaza kugeza kuri uyu munsi. Icyo ni ikintu gikomeye, turabashimiye cyane, Imana yo mwishyirwaho umugisha. Cyanyuma nsoza, abashonga twarashingiranye nabo, ni bamanyana yacu, n'ubu turacafite abageni, tuba tuguruye irembo. Bwana sifiwe. Uyu munsi ni umunsi mwiza w'ibyishimo, kuba duhagaze ku munsi wa nyuma w'umubyeyi wacu wadukuwemo. Mu by'ukuri birababaje gusigwa n'umubyeyi, ariko kandi turashima Imana yuko Imana yamufashije muri iyi minsi yose yabayeho. Murumva ko yari amaze imyaka myinshi, Imana ikamuha gutabaruka amahoro. Imana yabikoze ihabwa icyubahiro. Ndashima Imana rero kuba kuri uyu munsi mukuru wiwe. Uyu mumama avuka iwacu nk'uko mwabyumvise, agasubira kandi akaba manyana yacu. Tugira umukobwa wabo wasizwe na marehemu Nganika, data wacu. No kuvuga uyu yari manyana yacu, byaratubabaje kumva umubyeyi yadusiga. Mu by'ukuri umuryango w'abashonga mwihangane mukomere, tubabaranye namwe. Ariko kandi icyo dushimira Imana nuko Imana imuhamagaye ikaba inabaruhuriye nubwo mwari murushe. Turashimye ko mwadufatiye umukobwa wacu neza, mwagize neza, Imana ibahe umugisha. Kandi Imana ishimwe ko nawe yababereye umwana mwiza akabarera, namwe mugasura mukamurera. Imana yabikoze ihabwa icyubahiro. Hagati aho tudatwaye umwanya, umubyeyi wacu tumwifurije iruhuko ridashira. Mwicare, murakoze cyane. Reka dusabe bamanyana yiwe batambuke hano, baraduheza nk'umuntu umwe.
Bwana sifiwe. Reka twubahiriza umwanya by'ukuri umukecuru afite bamanya naye benshi ariko bahisemo nyine ko baduheza umwanya w'umuntu umwe. Turashima Imana natwe kuba muri iki kibanza, kuba Imana yaraturonkeye umwanya n'uburyo tukaba twabashije kuba hano kugira ngo duherekeze uyu mubyeyi. Imana yabikoze nishimwe. Mukecuru ni umuntu munini, mwumvise ko yari afite imyaka myinshi, afite amateka menshi titwayavuga ngo tuyarangize. Mukecuru nje namumenye yari atarasaza cyane gahororo, yari agifite imbaraga kikikorera imirimo ye. By'ukuri ndashima ko mukecuru yadutungiye abashiki bacu neza. Bashiki bacu baje muri uru rugo ari abana bato by'ukuri mwabyumvishije, ariko kugeza kuri uru rwego nabo barimo bariko bamurera. Yabatoje umuco mwiza, abarera neza, ababera umubyeyi mwiza, niyo mpamvu nabo bamureze neza. Buriya yaza kuza ntababera umubyeyi mwiza nabo ntibabaramureze neza, ariko rero ibi nivyerekana ko mukecuru yareze abakazana be neza, niyo mpamvu bamwitayeho. Imana yo mu ijuru imuha umugisha. Turashimira abantu bose baronse umwanya n'uburyo bakaba baje werekeza uyu mubyeyi. Nta birebire natwe tuvuga, mukecuru tumwifurije umuzuko w'abera. Amen. Yesu ashimwe. Urumva mukecuru nditworeka kumuvuga. Mukecuru twarabanye mu bijombo igihe kirekire cyane. Bukeye baje Gahororo, naje ndongera ndabunga. Bara abaturanyi banje beza, twaje no kwijibana nyine muri famiye, ariko ari abaturanyi banje. Njewe abahaye bavuga bose twarabanye cyane. Na hano i Musasa twari twegeranye muri quartier imwe, nageragayo cyane, yaramaze guhwisha ariko tukaganira kandi akanishimira cyane. None kuba tubaye ku munsi mukuru wa mukecuru, abantu bangana batya baje kumuherekeza, Imana yo mu ijuru nishimwe. Mukecuru yagize ibirori byiza, biratunejeje cyane. Abantu bose turabashimiye kuko mwagize neza, mukaba mwaje guherekeza mukecuru. Mukecuru tumwifurije iruhuko ridashira. Barakoze cyane bamanyana yiwe. Reka tuze kwakira abakwe bo kwa Gashonga, baraduheza umuntu umwe, barakurikirana nabishwa nabo baraza kuduheza umuntu umwe. Yesu ashimwe. Haleluya. Ntitwatinya kuvuga haleluya by'ukuri, kuko turanezerewe nubwo rimwe na rimwe nyine biba bibabaje kubwo kubura umubyeyi. Niyo mpamvu tuvuga haleluya, kuko twumvise ibigwi bye by'ukuri. Uko duhagaze hano turi abakwe, ariko turi n'abuzukuru. Ni ukuvuga ngo byose umukecuru nkuriya, kuko ari umuntu muremure, hari igihe wisanga byose bikubiye hamwe. Rero turavuga gatoya kuri kaka. Nimwumva mvuga kaka, nuko jewe sinigeze ngira kaka ku ruhande rwo ku babyeyi ba data, cyangwa se kaka ku babyeyi ba mama, ariko ku muryango dushatsemo tukahasanga kaka. By'ukuri kuba twaje ku rubanza rwa kaka turanezerewe cyane, kandi twumvise tuguwe neza kuba turi mu birori byiwe. Rero turashima itorero yabayemo. By'ukuri ikintu cyanejereje gikomeye nuko numvise afite ibyo bamuvugaho nk'umukristo, kuko
hari ibirori nk'ibi ujyamo ukumva umuntu nta n'icyo bamuvuzemo. Jyewe rero nahakuye isomo, ndavuga ngo uwazampa nanjye umunsi igihe nzagera nk'iki gihe cy'aka nkazabona ibyo bamvugaho. Iryo ni ryo somo twakura mu bihe nk'ibi. Icya kabiri, turashima umuryango dushatsemo cyangwa se umuryango utubyara, by'ukuri n'umuryango mwiza.